zdrowia waszym żywotom i waszą sutraśnicą. ENTAWNTLAK Revolution TLEIRAWL Exemplary Adolescent Revolutionary Communist Party of Yogoslavia against Germany zingami isya thaichin hansoi vero le anti lui chewang chowa he revolution lut ini a tuna I kumza ni theya raldau thei a revolutionary ini ti kan sia an ming soila ichunga kan thutluk na nangma khaihlum chehi kan phel ngalang ti in Nazi spy pakhat chuan a thlema Nazi captain thusoi a morbok na awang chuan TLEIRAWL kumsom pasari le ka upa mela hlau na le khur na zong zong chople chilina bo ngal maka mi phasan tu kan nilo mi min soi mu po kan ni heklo ka zalen na turin ka beyani ka thi po in ka ai o tur ka sipai te chu in the thei mayang ti in mi pui ma a khaihlum na do sa na ding Yugoslavian revolution nula Lepa Redic chuan a hun top don tepa ama ading Nazi spy captain chu thip setamel hro chungin a chang sia ani an khaihlum atanga kumni nuwa chuan a hmangaih a pian naram leilung chu Nazi kun hnuai atangin an zalen ta ani chu thil thleng chin chia lai ziak tu le military record cameraman po an khur hialani an ti chu lentlang post ingai thame kani Welcome to the ENTAWNTLAK. Lepa Redic hian kumsom pangami lek ani lain Yugoslavian partisans azoma kumni chung zet chu Nazi hovin an mana anti hlum thlengin Nazi hoti tu da na atwar chua kani ma se athil ti hian ami te afuya a huai sen na chu tun thlengin hriat reng alani indo pui pahni na alo intana Nazi hovin Europe khomwal pui mun tamzok an hne lai khan Nazi ho op namzong songa te chuan tol chung helpol an ding ta fura heng do dal tu pol te hian thil chi sang an tia faces do dal na le khabu ti chua ani atanga raltlan enkol le allied pilot te lau om na chuan tir thlengin ma an la thei to a Nazi indo na machine ti chethei guerrilla raid po an nei thei to ani heng thuruk dodal na pola hian indo na atel zat ero hriat thei ani lo resistance member then khat chu sipai hluyan ni lain tam tak chu civil mi pangai an ni thung then khat chu TLEIRAWL le lanau pangdeu te po anom an rambuai na asausan tak lain heng zalen na sual tu te hian fascism dodal turin engkim an risk vek ani Yugoslavia lalram siam tharle na chu indo pui pakhat na hnuwa thlenga namsang Serb, Croat, Bosnian le Slovenian nam chu democracy ram angin bula intana ma se kumsang ka zakwa somni pakwa a chuan dictatorship a aloni ta ani kumsang ka zakwa som thum chawa Germany rama Nazi ten thuneina an chanta ka chuan Kingdom of Yugoslavia ero neutral taka omatuma Great Britain nen po intelligence anin sem nge ani ma se March ni somni panga sangka zukwa somli pakhat khan Yugoslavia chu Nazi norbe na hnuaya a in pe a Germany, Japan le Italy in defensive alliance an siam masak ber tripartite pact chu apomta ani he thil ti hian abul bera chuan Yugoslavia chu axis powers tenen a in zom tirani Operation Pastorius Hitleran America puadar tirvek atum Yugoslavia an hne a ni chau aliam no in thuthlung zia puyatan Yugoslavia sipai shwai tu te chuan British intelligence te puina in sarkar pai thak an tuma kumsom pasari mi King Peter II chu indona atanga chuak lau tura beise sarkar ho tu beratan anda ta ani Nazi dodal na alo piang chuti lai chuan Hitler chuan Operation Barbarossa arwa mana chu Soviet Union bei ania
ti chuan he thil lo thleng tur hi khovel history a sipai bei pui thlak na lian ber ani theidona ma se nam hmangai tu Yugoslavia sarkar lo chhuat ta ka wangin Hitler chuan arwa man na chu a thlak dang lamangai ta ani Führer Directive 25 ati chhuaka Yugoslavia sarkar thar chu melma anga da in bei pui thlak turin thupek a chhuwa bokani Nazi ten Yugoslavia chu April ni ruksang ka zakwa somli pakhat khan an beitana ni som pakhat nuwa Yugoslavia chu a in peta ani he in beina hian Barbarossa chu Carly zetin ati khotlai phave thung historian ten khatte chuan he Yugoslavia bei awang hian Nazi operation topa an hlo chamna chan ber ni theini in an soyani Nazi ho chuan Slovenia marlam chu an la a Serbia po an latel ngal bokani chumi hnuwa Croatia le Bosnia Herzegovina chu April ni som sang ka zakwa somli pakhat khan Independent State of Croatia an chantira Ustei sarkar chuan he namhinga independent pek hian Nazi puppet native Jews Roma le Serb te inti du da na satak nei tura in opna ani anti amai ro chu Ustei sarkarin khopuilian tak tak te athunun lain Nazi te beina chuan thingtlang bial te chu atire theilo he lo chamna hian dodal na pol pahni Chetniks le partisans te chu an lo chuak ta ani Chetniks ho hi abik takin Yugoslavian sipai hluyan ni a ramdanga lal sarkar lakarin tak anni then khat chuan Nazi ro rel na an doda lain then khat chuan an nam communist movement lo piang chuak chu an ngai to zo kani Chetnik ho hian achang chuan an Nazi lua tu te nen an thok duna Chetnik ho na thok then khat chuan an ma ni nge in do na an sual an ti thin partisan ho chungcha nga iro chuan in do pui pani na chu ama aya zaw zo kan na tho theina hun rem changa siamani Yugoslavia chuan kumsang ka zakwa somni pakhat khan communism chu akhapa a communist party chu ram hnuaya anor luitirani sipai sarkar pai thlak ani awang hian Yugoslavian Community Party chu alo chuak theita a chumi hnuwa Nazi te an ron bei hnuwa Yugoslavian Communist te chu partisans an lo ni ta a Josip Tito Broz a kai hruaina hnuaya an omta ani Lepa Redic hi December ni sompukwa sangka zakwa somni panga khan Serbian nu lepa atangin alo pianga tunlai Bosnia Herzegovina Roma Gesnika khwa a apiangani sikula kal lai khan zero lai serious le chik taka zir thin mi ania apa u villa data Redic chu ram hnuai na thokpola a inrola akai hruaina hnuaya lepa chuan communist ngai dan anei chhota ani chuwang chuan anopan lai zong song League of Communist Youth of Yugoslavia SKOJ a athokrim hle ani hemit nu kumsa ka zakwa somli pakhatir lam khan Yugoslavian Communist Party azom le ani Nazi hauron bei nuwa apa Sveitor le apa u Viladeta le Voja te chuan kumsang ka zakwa somli pakhat July thla khan partisan movement anzoma ma se November thla thleng khan until ti hian Ustays hau ngai ven a hlo hle achung te zong chu an mana Stara Gradiska jela anda ta ani ni somni nuwa chuan undercover partisans te chuan lepa le afarnu dara te chu antlan chuak ta a anchan chuan nuwa lepa le dara te chuan partisans te chu anzoma second Krajiski detachment a 7 partisan company a anthok ve ngalani heti lai hian lepa hi kumsom panga mi lekani partisan na thote Lepa Redic hian nurse na athok masa a chumi hnuwa lamovita khwa a youth course azir le ani lepa hian thil pakhat rindan nge tak mai TLEIRAWL te le thalai te ne na inzom na anei theina chu rang taka hlok na min petu ani ti a hrechiang hle Prijador bula SKOJ field pusa activist ani a
Anua Pojurmek bula political leader anile ngal mai bok achangin partisan tharlak lu tumin khoshang shangazin angai thina chuti chungchuan chulai muna operation lian zong songa atel vek thin indona apo atel ve bok kumsang ka zakwa somli pathum January tha khan thalai pol pakhat chu kai shruain an mel ma omna naya bu seng turin ashruaya chu chu amison pakhat ani renga a hlotling chiang hle a sipaite endik na a thitho hne na krajina nam thil pek an hlan thei hialani kumsang ka zakwa somli pathum January tha khan nazi le an thian then khat chetnik ho chuan case white Yugoslavian partisan te bei pui thlakin indona lian tham tak an neya he indona hian partisan ho chu ati chene hle ani neredwa indo nu hian lepa hian hliam tuar te chu Jermek bula field hospital a shwai chua na athoka hliam tuar te chan chua chu Yugoslav partisan strategy a thilpoi mo tak ani renga thitho chuan hliam tuar te chu indo na hmuna kalsan ngai lo turin atiam to a achan chu exist te hian anti hlum fo thin wang ani capture le ti hlum February tha khan 7th SS Prince Eugene Division atanga unit te chuan lepa le mei chadang te le no pangtelin ratlanza somnga vel an huala lepa chu ain pedu lo arrival atanga ral thom zong zong chu nazi sipai malam pan mek te chu akapa chuta chuan manania bosenska grupa khwa a shwayani nazi te chuan ni thum chung zet an threma partisan comrade te ming le an omna mun soi chhuat tir an phut ani ma se adu lo a soi chuak hek lo nazi sipai te ka hluma wangin thitura hremna an peta ani akonga nose anda lain mipui hna chuan communist party le party mi te po dam ring ro se mi te u inzalen tur hian beiro u thil swal ti tu te kuta in pesu tha kani dona ka phuba ron la tu turan om nazi sipai ho tu chuan a communist lungrol pui te ming lispea ama nun na chan him ro se ti in thuron an pe ani het hian a changa kami te phatsan tu kani lo nangni miswal zong zong minhu hnung ber thlenga ti boral in ni a kan hlotlin huna anin puangang ti in nazi ho chuan Lepa Redic chu February ni riat sangka zakwa somli pathum khan an khailuma kumsom pasari mi lek an tha chungchanga nazi report a chuan heti hiana inziaka bandit meichia bosenska grupa a khaihlum chuan ahma a alaton ngai lo dodal na alantirani ti in aziakani lepa sveto zara Redic rampum huwa pa mi huaisen indo pui nuwa thithoa kai shwaina Yugoslavian Communist Party chu anramro rel tu ruling party alo nita ani chu party chuan Yugoslavian partisans te chu indona zong songa guerrilla sipai thaber pola an pomta ani kumsang ka zakwa somnga pakhat khan lepa hian athi nuwa Order of the People's Hero Award adonga hei hi rampum huapa sipai choi moina sang berpani na ani vo in thleng hian thunei na sang takdo dal tu te chu a fui chun zom zel alani si hi lentlang pos ngai thatu te zong song chunga lom thu kan soye